Prestani se nadati da ćeš išta u životu završiti. Većina muškaraca greši kada misli da će jednoga dana sve biti gotovo. Misle, budem li dovoljno radio, jednoga ću se dana moći odmarati. Ili jednoga će dana moja žena nešto shvatiti i onda će mi prestati prigovarati. Ili, ja sada radim ovaj posao samo zato da bih jednoga dana mogao raditi ono što zaista želim napraviti sa svojim životom. Muško greši kada misli da će jednoga dana stvari biti iz temelja drugačije. Neće, nema kraja. Dok živimo stvaralački je izazov u borbi, igranju i vođenju ljubavi sa sadašnjim trenutkom, dok istovremeno dajemo svoj jedinstveni dar. Nikada neće biti gotovo, stoga prestani čekati da se dogode dobre stvari. Od ovoga trenutka svakoga dana provedi najmanje 1 sat dnevno, radeći ono što odgađaš raditi dok ti finansijska situacija ne bude bolja, ili dok ti deca ne odrastu i napuste dom, ili dok ne ispuniš neku svoju dužnost i budeš slobodan raditi to što stvarno želiš raditi. Ne čekaj više. Ne veruj u tu priču da ćeš jednoga dana kada sve bude drugačije. Radi ono što voliš raditi, ono na što čekaš da počneš raditi, ono što si rođen raditi, odmah sada. Najmanje 1 sat dnevno provedi radeći to što jednostavno voliš raditi. To što duboko u srcu osjećaš da trebaš raditi, unatoč svakodnevnim obavezama koje te naizgled ograničavaju. No moram te upozoriti, možda ćeš otkriti da to nećeš ili ne možeš raditi, da je to što si maštao o budućem životu ipak samo maštarija. Odgađanje je većinom izgovor za nedostatak stvaralačke discipline. Nedovoljno novca i obiteljske obaveze nikada nisu zaustavile muškarca koji je nešto zaista želeo napraviti, iako su zgodan izgovor muškarcu koji se zapravo nije u stanju suočiti sa stvaralačkim izazovom. Već danas doznaj jesi li spreman poduzeti sve što je potrebno da daješ svoj dar u potpunosti. Za početak, već danas provedi najmanje 1 sat u potpunosti dajući svoj dar, što god to danas bilo, tako da kada uveče kreneš na spavanje, znaš da ovaj dan nisi mogao proživjeti sa više hrabrosti, kreativnosti i davanja. Osim priče da će se jednoga dana tvoj život iz temelja promeniti, možda veruješ i nadaš se da će jednoga dana i tvoja žena biti potpuno drugačija. Ne čekaj, pretpostavi da će zauvek biti baš takva kakva jeste. Ukoliko stvarno ne možeš podneti ponašanje ili raspoloženje svoje žene, trebaš je napustiti bez osvrtanja, jer je promeniti ne možeš. No ukoliko njeno ponašanje ili raspoloženje smatraš tek neugodom ili gnjavažom, shvati da će s njom uvek biti tako. Žensko se uvek doima haotičnim i kompliciranim sa stanovišta muškoga. Idući puta kada primetiš da pokušavaš promeniti svoju ženu tako da više ne povlaka, ispuni sam, opusti se i daj joj ljubavi dodirom i govoreći joj da je voliš takva kakva je, što god si napisao na toj crti. Zagrli je ili se pohrvaj s njom, ili urla i viči ako baš moraš, ali ne pokušavaj promeniti to što te ljuti. Umesto da pokušavaš iskoreniti tu osobinu koja ti smeta, budi u ljubavi. Na tezanju sa ženskim ne možeš pobeći. Nauči se videti smešnu stranu beskrajne emocionalne drame u kojoj žensko čini se toliko uživa. Ljubav koju prenosiš mogla bi dovesti u red njeno ponašanje, ali trud oko toga da promeniš nju i svoju frustraciju nikada neće uspeti. Svet i tvoja žena stalno će ti poklanjati nepredvidive izazove, a ti ili živiš punim životom svakodnevno dajući svoj dar usred tih izazova ili čekaš neku zamišljenu budućnost koja nikada neće doći. Muškarci koji su proživeli značajne živote su muškarci koji nisu čekali,
ni novac, ni sigurnost, ni olakšanje, pa niti ženu. Osjeti šta je to što najviše želiš dati kao dar svojoj ženi i svetu, pa učini najviše što možeš da ga daruješ danas. Svaki trenutak čekanja izgubljen je trenutak, a svaki izgubljen trenutak umanjuje jasnoću tvoje svrhe. Živi otvorenog srca čak i kada boli. Zatvaranje usled boli odricanje je od istinske prirode muškarca. Vrhunski muškarac slobodno osjeća i deluje čak i kada je u velikoj boli zbog povrede. Ako je potrebno, muškarac će radije živeti bolnog nego zatvorenog srca. On treba naučiti delovati spontanom veštinom ljubavi čak i kad je bolno ranjen. Zamisli da ti je propao veliki projekt, da si lagao ženi i bio uhvaćen, ili da si slučajno čuo kako se ona šali na račun tvoje slabe izvedbe u krevetu. Kako na to reaguješ telom, disanjem i pogledom? Primeti reaguješ li na osobu ili situaciju koja te povređuje tako što se povlačiš, skrivaš ili zatvaraš u sebe? Primeti je li ti u nekim prilikama teško pogledati nekome u oči i jesu li ti grudi i solarni pleksus ponekad napeti i u grču? To su sve znakovi nevešte reakcije na povredu. Ne možeš delovati kada si zgrčen i zatvoren u sebe. Kada si u zamci samoodbrambene napetosti, više nisi slobodan čovek. Vrhunski se muškarac otvara onda kada bi se automatski zatvorio. Otvori prednju stranu tela tako da ti prsa i solarni pleksus ne budu napeti. Sedni ili ustani potpuno uspravno, potpuno izloži prednju stranu tela, slobodno širom opusti grudi i trbuh. Udahni punim plućima kroz solarni pleksus, duboko dole u trbuh. Pogledaj osobu koja je pred tobom ravno u oči, osjeti vlastitu bol, ali osjećaj i drugu osobu. Samo kada ti je prednja strana tela opuštena i otvorena, kad ti je disanje potpuno i duboko, a pogled hrabar i uperen izravno u oči druge osobe, tvoja će se najviša inteligencija spontano iskazati u toj situaciji. Da bi delovao kao vrhunski muškarac, kao samuraj odnosa, celim telom moraš u potpunosti osjetiti tu situaciju. Zatvoreno telo nije u stanju osjetiti suptilne naznake i signale, pa stoga nije sposobno majstorski delovati u situaciji. Živi kao da ti je otac umro. Muškarac mora voleti svog oca i pri tome, da bi bio slobodan čovek, biti slobodan od njegovih očekivanja i prigovora. Zamisli da ti je otac umro ili se setio dana kada je umro. Imaš li osjećaj olakšanja u vezi sa tom smrću? Sada kad je mrtav, postoji li deo tebe koji je sav sretan što više ne mora ispunjavati njegova očekivanja ili podnositi njegova prigovaranja? Koliko bi tvoj život bio drugačiji da nisi nikad niti pokušavao udovoljiti ocu? Da nikad nisi ocu pokušavao dokazivati da vrediš? Da te nikad nije opteretio njegov kritički pogled? Tokom naredna 3 dana svakodnevno radi barem jednu aktivnost dnevno koju si izbegavao ili potiskivao zbog uticaja svog oca. Na taj način praktikuj slobodu od njegovih suptilnih očekivanja koja su sada možda u tebi i tvojem samokritiziranju. Praktikuj takvo oslobađanje jednom dnevno tokom 3 dana, čak i ako još uvek osjećaš da si prestrašen, ograničen, nedovoljno vredan ili opterećen očevim očekivanjima. Upoznaj svoj stvarni rub i ne glumataj. Dosledan muškarac priznaje svoje strahove, otpore i rub rasta. Jednostavna je istina da svaki muškarac ima svoje granice, svoju sposobnost rasta i svoju sudbinu, ali nečasno je sebi ili drugima lagati o pravom stanju stvari. Muškarac se ne treba pretvarati da je više prosvetljen nego što jeste, niti bi se trebao zaustaviti ispod svog stvarnog ruba. Što je više muškarac na svom stvarnom rubu rasta, to je vredniji kao društvo drugim muškarcima
i to se više može verovati njegovoj autentičnosti i potpunoj prisutnosti. Gde se tačno nalazi njegov rub manje je važno od toga živi li on zaista na svom rubu, umesto da lenčari ili se pretvara da je nešto što nije. Odaberi neko područje svog života, možda svoj intimni odnos, svoj posao, odnos sa svojom decom ili svoju duhovnu praksu. Na primjer, ti sada na neki način zarađuješ za život. Gde te tvoji strahovi sprečavaju u davanju većeg doprinosa čovečanstvu, u zarađivanju više novca ili u zarađivanju novca na kreativniji i ugodniji način. Kada bi bio sasvim neustrašiv, bi li zarađivao za život na potpuno isti način kao i sada? Tvoj rub se nalazi tamo gde sam sebe zaustavljaš, odnosno tamo gde odustaješ od davanja svojeg dara u potpunosti i umjesto toga udovoljavaš svojim strahovima. Jesi li izgubio doticaj sa strahovima koji te ograničavaju i oblikuju tvoje prihode i način življenja? Ukoliko si se uspešno zavarao i osjećaš da se ne bojiš, onda sam sebi lažeš. Svi se muškarci boje, osim ukoliko nisu potpuno slobodni. Ako si to ne možeš priznati, muljaš samoga sebe, a i druge. Prijatelji će osjetiti tvoj strah, čak i ako ga ti ne osjećaš. Zbog toga će izgubiti poverenje u tebe, znajući da se zavaravaš, da sam sebi lažeš i da ćeš zbog toga verovatno lagati i njih, svesno ili nesvesno. Ili si možda i tekako svestan svojih strahova, straha od rizika, straha od neuspeha ili straha od uspeha. Možda ti je život udoban, a ti se bojiš promene u načinu življenja koja bi mogla propratiti promenu na poslu, čak i ukoliko bi taj novi posao bio puno bliži onome što zaista želiš napraviti sa svojim životom. Neki se muškarci boje samog osjećaja straha i stoga se uopšte niti ne približavaju izazovu. Odabiru posao za koji znaju da ga mogu obavljati dobro i lako, pa se najpotpunijem davanju svojeg dara uopšte niti ne približavaju. Njihovi su životi relativno sigurni i udobni, ali mrtvi. Nedostaje im živosti, dubine i inspirativne energije po kojoj se prepoznaje muškarac koji živi na svome rubu. Ukoliko spadaš među muškarce koji uzmiču, iako možda i puno rade, ali ne na svom stvarnom rubu, drugi ti muškarci neće biti u stanju verovati da im možeš i hoćeš pomoći da žive na rubu i najpotputnije daju tvoj dar. Napravi fokus, sam sebi na glas opiši svoj rub u kontekstu posla. Reci nešto poput: znam da mogu zarađivati više, no previše sam lenj raditi prekovremeno. Znam da bih mogao davati više istinskog dara, no bojim se neuspeha i da ću postati propalica bez novca. Uložio sam 15 godina u karijeru, bojim se od toga odustati i početi iz početka, iako znam da sam većinu života proveo radeći ono što me nije zaista zanimalo. Mogao bih zarađivati na kreativniji način, no provodim previše vremena gledajući televiziju umjesto da budem kreativan. Poštuj svoj rub, poštuj svoje odabire, budi iskren prema sebi u vezi sa tim. Budi iskren prema svojim prijateljima u vezi sa tim. Ustrašeni muškarac koji zna da je ustrašen zaslužuje veće poverenje od ustrašenog muškarca koji nije svestan svog straha. A ustrašeni muškarac koji ipak uranja u svoj strah, koji živi na svom rubu i iz tog stanja daje svoj dar, zaslužuje više poverenja i više nadahnjuje od ustrašenog muškarca koji ne napušta svoju zonu udobnosti, nespreman makar i osjetiti svoj strah iz dana u dan. Slobodan muškarac slobodan je priznati strahove, bez da ih sakriva ili da se od njih skriva. Živi usnama priljubljenim u svoje strahove, ljubeći svoje strahove, bez da uzmičeš, bez da na njih agresivno nasrćeš. Uvek se pridržavaj svoje najdublje spoznaje.
Bezvremenost mora muškarcu biti dom iz trenutka u trenutak. Bez nje je izgubljen, u stalnom je naporu, grabi oblačiće dima. Muškarac mora poduzeti sve što je potrebno da uvidi, a zatim i ustali tu uvek svežu spoznaju, te svoj život uredi oko nje. Učini svoj život trajnim procesom bivanja, onim ko jesi na najdubljim, najsuptilnijim razinama bića. U usporedbi s tim procesom sve ostalo je manje važno. Posao, deca, žena, novac, umetnička dela, užici, sve je to površno i isprazno ukoliko ne pluta na dubokom okeanu tvojeg svesnog voljenja. Koliko je sati danas tvoja pažnja bila fokusirana tamo gde vladaju promene, na događaje, ljude, misli, iskustva, a koliko se često tvoja pažnja opuštala u vlastiti izvor? Gde je tvoja pažnja upravo sada? Možeš li osjetiti njen izvor? Čak i na trenutak možeš li osjetiti to što pažnju čini svesnom i budnom? Možeš li osjetiti najdublju prirodu pažnje? Šta se događa kad jednostavno i bez napora dozvoliš pažnji da potone u svoj izvor? Taj se izvor nikada ne menja i uvek je prisutan. On je neprekidni tihi zvuk koji u pozadini prožima svu glazbu života. Osjeti taj izvor što dublje možeš, a zatim se iznova vrati svome poslu, intimnosti, obitelji i stvaralaštvu. Kad zarađuješ, zarađuj iz tog izvora. Saznaj šta se događa sa detaljima tvog života kad doslednije živiš iz tvog izvora. Koristi pomagala koja će te podržati u prepuštanju tom izvoru i stvaranju iz tog izvora. Čitaj knjige koje te podsjećaju ko uistinu jesi. Druži se sa ljudima koji te nadahnjuju i u kojima vidiš odraz tog izvora. Svakodnevno meditiraj, kontempliraj ili moli tako da se natopiš u izvoru. Ukoliko si kao većina muškaraca, imaš snažne navike koje tvoju pažnju skreću na dnevne događaje i poslove. Dani i noći pretvaraju se u godine, život ti sipi kroz prste, a pažnja ti je okupirana prividnim svetom nužnih odgovornosti. No sve je to isprazno ukoliko svoje odgovornosti ne živimo kao izraze dubine bića i istine srca. Spoznaj bezvremenost, učini što god je potrebno i onda iz te dubine bića živi sitnice svojeg života. Ali ako proces vlastitog uranjanja u izvor odgodiš zbog toga što se prvo želiš posvetiti poslu, trošit ćeš život u satima i danima na poslu i onda će proći. Samo ukoliko si dobro ukorenjen u to što je veće od života, bit ćeš sposoban s humorom odigrati svoju životnu ulogu, znajući da je svaki zadatak privid nužnosti. Čak i kad se zatekneš u kakvom banalnom trenutku dok gledaš televiziju ili pospremaš nered u kuhinji, osjeti ko si ti u istinu. Osjeti neograničenu saznajnost u kojoj svaki trenutak nastaje i nestaje. Svi su trenuci isti intenzitet jasnoće, potpunosti i humora kad svaki od njih dočekuješ najdubljom spoznajom. Ništa što se ikada dogodilo ne znači ništa onom koji jesi. Nikada se nemoj predomisliti samo da bi udovoljio ženi. Ako žena kaže nešto što će promeniti muškarčevo gledište, on onda treba doneti novu odluku u skladu sa tim novim gledištem. Ali on svoju najdublju spoznaju i intuiciju nikada ne sme izneveriti kako bi zadovoljio svoju ženu ili da bi se sa njom bolje slagao. Takav će postupak oslabiti i nju i njega. Počet će zamerati jedno drugom, a njihovu će ljubav kao i sposobnost za slobodno delovanje opteretiti okorelost nagomilane neautentičnosti. Uvek trebaš slušati svoju ženu, a zatim doneti odluku. Ukoliko odlučiš slediti njenu sugestiju, iako duboko u srcu osjećaš da je drugačija odluka mudrija,
ti zapravo kažeš ja ne verujem vlastitoj mudrosti, sam sebe slabiš kada sebi tako nešto govoriš, a slabiš i poverenje svoje žene u tebe. Zašto bi ona verovala tvojoj mudrosti ako joj ni sam ne veruješ? Kad poričeš svoju duboku istinu kako bi udovoljio svojoj ženi, svi će osjetiti da ti nedostaje autentičnosti. Osjetit će da tvoj lažni osmijeh prikriva unutarnju podeljenost. Tvoji te prijatelji, deca, kolege na poslu mogu voleti, ali neće ti verovati jer ni ti sam ne veruješ vlastitoj temeljnoj nameri. A još je važnije to da će tvoj osjećaj neautentičnosti opteretiti tvoju sposobnost delovanja s jasnoćom. Tvoji postupci neće odražavati tvoju srž. Međutim, slušaš li svoju ženu, uzmeš u obzir sve što ona kaže i zatim doneseš svoju najbolju moguću odluku, tada postupaš u skladu sa vlastitom srži. Tako zapravo kažeš, moja me najdublja mudrost navodi na ovakvu odluku. Ako grešim, nešto ću naučiti iz toga i moja će se mudrost produbiti. Spreman sam grešiti i tako rasti. Verujem u proces delovanja iz moje najdublje mudrosti. Taj stav poverenja u sebe potiče poverenje u tebe kod drugih. Možda grešiš, no spreman si to saznati na svojoj koži i tako rasti kroz to iskustvo. Otvoren si saslušati druge, no u konačnici preduzimaš odgovornost za donošenje vlastitih odluka. Niko drugi neće biti kriv. No ako odustaneš od stvarnog odlučivanja i počneš slediti odluke svoje žene, ako je odluka pogrešna, za pogrešnu ćeš okriviti nju, a ako je u pravu, osjetit ćeš gubitak osobne moći, sve zato što si sebi uskratio priliku za delovanje i srži i učenje na vlastitim greškama. Budi otvoren za promjenu svojih osjećaja na temelju bilo čega na što ti tvoja žena može ukazati, bilo rečima ili govorom tela, a zatim donesi svoju odluku na temelju vlastite, najdublje intuitivne mudrosti i znanja. Odluka koju si doneo može biti ispravna ili pogrešna, no što god se dogodilo, ti si dao najbolje od sebe i tako ojačao svoju sposobnost budućeg delovanja. Tvoja životna svrha važnija je od tvog odnosa. Svaki muškarac zna da se njegova najviša životna svrha ne može svesti ni na jedan pojedinačni odnos. Ukoliko muškarac svojem odnosu daje veći značaj nego svojoj najvišoj svrsi, on oslabljuje samoga sebe, loše služi svemiru, a svojoj ženi uskraćuje autentičnog muškarca koji joj može ponuditi punu, nepodeljenu prisutnost. Priznaj da bi, ako bi morao birati između savršenog intimnog odnosa i ostvarivanja svoje najviše životne svrhe, ti odabrao ispunjenje svoje svrhe. Već i sama ta spoznaja često otklanja veliki pritisak kojeg muškarac osjeća kad misli da mora davati veći značaj svojem odnosu, jer to zapravo nije njegov najviši prioritet. Tvoj prioritet je tvoja misija. Ukoliko ne spoznaš svoju misiju i ne prilagodiš joj svoj život, osjećat ćeš se isprazno u svojoj srži. Tvoja prisutnost u svetu bit će oslabljena jednako kao i prisutnost za tvoju intimnu partnericu. Idućeg puta kad primetiš da popuštaš ženi odgađajući svoju misiju i osporavajući svoju istinsku nameru kako bi sa njom provodio vreme, stani. Reci joj da je voliš, ali da ne možeš osporavati nameru svoga srca. Reci joj da ćeš provesti 30 minuta ili neko određeno vreme sa njom u apsolutnoj pažnji i potpunoj prisutnosti, ali da nakon toga moraš nastaviti svoju misiju. Tvoja će žena biti više ispunjena sa 30 minuta dnevno nepodeljene pažnje i strastvene ljubavi, nego što bi bila sa nekoliko sati tvoje nevoljne i nepažljive prisutnosti, zato što ti srcu zapravo nije do toga. Vreme koje provodiš sa svojom ženom treba biti vreme koje zaista više od bilo čega drugog želiš provesti sa njom. Ukoliko bi se radije posvetio nečemu drugome, ona će to osjetiti. Oboje ćete zbog toga biti nezadovoljni.
Pređi svoj rub samo malo. Muškarčev rast je optimalan ukoliko u svakome trenutku samo malo prelazi svoj rub, svoju sposobnost, svoj strah. On ne sme biti prelijen i sretno stagnirati u zoni sigurnosti i udobnosti, niti bi se trebao probijati daleko preko ruba svog rasta, izlažući se nepotrebnim stresovima i nemogućnosti da probavi svoje iskustvo. Treba samo malo prelaziti preko ruba straha i neugode, stalno, u svemu što radi. Jednom kada sebi pošteno priznaš svoj stvarni rub, najbolje ga je preći samo malo. Jako malo muškaraca ima za ovakvu vrstu prakse. Većina ih se ili odluči za lakši put ili se precenjuju izlažući se ekstremno teškom putu. Možeš sumnjati u sebe zbog svoje nesigurnosti i zbog toga krenuti lakšim putem, uopšte se ne približavajući svojom stvarnom rubu ili svojem stvarnom daru. Sa druge strane, nesigurnost te može navesti da forsiraš u nastojanju da pobediš vlastiti osjećaj nedovoljnosti. Kod oba ta pristupa izbegavaš priznati svoje stvarno trenutačno stanje, a to je često strah. Ukoliko pod svaku cenu izbegavaš strah, ne možeš se opustiti u neustrašivost. Tvoj strah je najjasnija definicija tvojeg jastva. Trebaš ga upoznati, trebaš ga osjećati gotovo stalno. Strah ti treba postati prijatelj, tako da ti ne bude više neugodno kad si sa njim. Zapravo taj osnovni strah pokazuje ti da si na svom rubu. Ostajanje sa strahom, ostajanje na rubu, omogućava istinsku preobrazu. Kada nisi ni lenj, niti agresivan, surfovanje vlastitom rubu omogućava ti da svaki trenutak opažaš uz najmanje izobličenje. Spremno ostaješ sa onime što jeste, umjesto da to pokušavaš izbeći, povlačeći se ili tako da to guraš preko toga prema nekakvom budućem cilju. Strah od straha može te navesti da preteraš, da živiš lažnim životom, promašeno, napeto i propuštajući sadašnji trenutak. No sposobnost da osjetiš ovaj trenutak, uključujući i strah, bez da pokušavaš pobeći, dovodi te u stanje žive i ponizne spontanosti. Spreman si za odvijanje nepoznatog, jer niti se povlačiš, niti preskačeš obzor trenutka. Ostaješ tačno preko ruba. Prelazeći malo od kraj straha, saosećajno propituješ svoje ograničenja, bez da nastojiš izbjeći sam osjećaj straha. Otvorena srca, iskoračio si sa čvrstog tla sigurnosti. Stao si u prostor nesaznajnosti, otvoren i budan. Tu će te težina dubokog bića povesti u jedino mesto na kojem je strah suvišan, u večni slobodni pad tvoga doma, tamo gde uvek jesi. Prihvati svoj strah i pređi ga samo malo. U svakom životnom području počni odmah. Učini to zbog ljubavi. Način na koji muškarac prodire u svet treba biti isti kao i način na koji prodire u svoju ženu, ne samo zbog osobne koristi i ugode, već zato da poveća ljubav, otvorenost i dubinu. Kad idući put seksualno obgrliš svoju ženu, osjećaj svoju krajnju žudnju, svoju najdublju životnu žudnju. Osjećaj zašto uopšte bilo što činiš u životu, a posebno zašto se sjedinjuješ sa svojom ljubavi. Možda ćeš otkriti cijeli niz manje važnih razloga, ali koji je tvoj najdublji, krajnji razlog? Krajnji razlog zbog kojega većina muškaraca nešto čini odnosi se na otkrivanje njihove najdublje istine, uživanje potpune slobode i ljubavi, te davanje svojih najpotpunijih darova. Pa ipak mnogi se muškarci ograničavaju na uživanje nešto malo slobode i ljubavi uz nepotpuno davanje svojih darova. Uživaju u slobodi da kupe dobar auto, da dovoljno često imaju dobar seks i da nedeljom dugo spavaju. Darežljivo višak novca daju u dobrotvorne svrhe, svoje ženi s ljubavlju kupuju dijamantni prsten
i sretno treniraju osnovnoškolsku nogometnu ekipu. To su lepe slobode i stvarni darovi koji mogu biti od velike važnosti u nečijim životima, no za mnoge muškarce to ipak nije dovoljno. Sloboda ili ljubav koju su postigli i način na koji daju svoje darove često im ostavljaju osjećaj nepotpunosti. Nešto još uvek nedostaje i dalje postoji želja za nadilaženjem, za izbavljanjem iz zamke, za uživanjem u životu slobodnom od jedva zametnog osjećaja ograničenosti, usamljenosti, prikrivene napetosti i straha. I mnogi muškarci, koliko god se trudili, ne mogu otresti osjećaj da njihov najpotpuniji dar još uvek nije darovan. Osjećaju se kao da vode život koji je u samoj srži lažan, baš kao i njihova ševa. Kad muškarac svojoj ženi daruje istinski dar seksa, on prodire u nju i čini da se ona preko svih granica rascveta u ljubav. Isto je sa svetom. Učiniti da se žena i svet stvarno rascvetaju zahteva autentično, ustrajno i hrabro srce. Muškarac mora upoznati istinu svoje srži i biti voljan potpuno davati svoje darove, bez zadrške. Mora biti spreman za svoju seksualnost i svoj život posvetiti uvećanju ljubavi, prodirući svojim istinskim darovima u ženu i svet. Takva je spremnost retka. Mnogi su muškarci spremni podbadati svoju ženu i rascvetati je na osrednji način, deleći pokoji orgazam i par trenutaka emocionalne povezanosti pre planiranja sutrašnjeg dana. Mnogi su muškarci spremni podbadati svet i rascvetati ga na osrednji način, zarađujući po koju kintu i stvarajući tek dovoljno poboljšanja kako ne bi osjećali da im je život potpuno protraćen. Malo je muškaraca spremno dati svoju najveću genijalnost, svoju istinsku nadarenost, samu poeziju vlastitoga bića kod svakog prodiranja u seksu i životu. Većinu muškaraca obogaljuju sumnje i neizvesnosti ili zbog straha obuzdavaju svoj istinski poriv, stoga svoju ženu i svet narajcaju tek toliko da izvuku onoliko ugode i udobnosti koliko je potrebno za ublažavanje mučnog osjećaja, lažnosti i nepotpunosti. Ali ako si spreman otkriti i prigrliti svoju istinu, proći kroz svoje strahove i dati sve s čime raspolažeš, onda možeš u svoju ženu i svet prodirati iz srži svoga bića i učiniti da se rascveta u ljubav bez granica. Svoju ženu možeš toliko duboko i silovito obljubiti da ti njezino prepuštanje prelomi srce u svetlost. Možeš se nabiti u svet s tako ustrajnom ljubavlju da ti svet otvori i primi tvoje najdublje darove. U biti nema razlike između ulaska u žensko srce tvoje žene i potpunog ulaska u svet. Oba oblika odnošaja, seksualni i svetovni, zahtevaju tankoćutnost, spontanost i snažnu povezanost sa dubokom istinom radi prodiranja u haos i zatvorenost, tako da ljubav prevlada. Niti žena ni svet nisu predvidljivi. Često će izgledati kao da se opiru tvojim darovima i kao da proveravaju tvoju sposobnost ustrajavanja, a sa jednakom će sigurnošću nežno uzvratiti na autentičnost tvojih opuštenih darovanja, slobodu izraženu tvojim humorom i nadiranje tvoje nepopustljive ljubavi. Otvorit će se u ljubavi i potpuno te primiti, samo da bi se opet odupirali i proveravati te par trenutaka ili dana kasnije. Ni ženu, niti svet ne možeš unapred prosuditi ili prevariti. Znaju kad se samo želete istinski primiti. Na dva je načina moguće nositi se sa ženom i svetom bez kompromitiranja istinskih darova i bez kresanja snage tvojeg ljudskog bića. Jedan je način odbacivanja seksualne intimnosti i svetovnosti uz potpuno neometano i beskompromisno predavanje putu kojega si odlučio slediti slobodan od naizgled neprekidnih zahteva žene i sveta. Drugi je način da oboje toliko
da se razbiju komadiće, da ih oboriš s nogu svojom ogoljenom ljubavlju, da daješ svoje istinske darove unatoč stalnom natezanju sa ženom i svetom, da svoje autentične darove tališ na tom trenju protivljenja i prepuštanja, da nadireš ljubavlju i slobode svoga dubokog bića, čak i kad tvoje telo i blaženo umiru, raspeti na križu, neizbežne ugode i boli, privlačnosti i odbojnosti, dobitka i gubitka. Nema dara koji nije darovan, nema granice dubini bivanja, samo otvorenost, sloboda i ljubav kao ostavština tvojeg odnošaja sa ženom i svetom. Ako ćeš te uopšte sastajati sa ženama i svetom, bolje ići do kraja i oboriti ih s nogu iz dubina tvoje istinske srži, rascvasti ih u otvorenost širokim darovima tvojeg nepopustljivog srca. Jer ako bojažljivo prodireš u njih kako bi zadovoljio vlastite potrebe, tvoja žena i svet osjetit će kako ti nedostaje predanosti, dubine i istine. I umjesto da se predaju ljubavi tvojem voljenju, odvući će ti pažnju, posisati energiju i vući te u beskrajne komplikacije, tako da će ti se život i odnos pretvoriti u skoro stalno traganje za oslobađanjem od ograničenja. Možeš biti isposnik i živjeti sam daleko od žena i sveta, no odabereš li život seksualnog i svetovnog odnošaja, osjećaćeš da su te žena i svet zarobili ukoliko ne zadržiš svoju slobodu usred prave, predavajući se davanju bez zadrške, rastačući se stalnu otvorenost ljubavi. U dobru i zlu to je put vrhunskog muškarca. Uživaju u kritikama svojih prijatelja. Muškarčeva sposobnost primanja izravne kritike od drugih muškaraca mera je njegove sposobnosti primanja muške energije. Ako nema dobar odnos s muškom energijom, na primjer svojim ocem, ponašat će se kao žena i biti povređen ili se braniti, umjesto da iskoristi kritiku drugih muškaraca. Otprilike jednom nedeljno trebaš sesti sa svojim najbližim muškim prijateljima i porazgovarati o tome šta radiš u životu i čega se bojiš. Razgovor treba biti kratak i jednostavan. Trebaš opisati svoju situaciju. Tvoji prijatelji ti nakon toga trebaju odrediti eksperiment ponašanja, nešto što možeš učiniti i što će ti otkriti nešto ili dati više slobode u životu. Želim se upustiti u vezu s Denis, ali ne želim povrediti svoju ženu. Bojim se da bi ona mogla saznati, mogao bi reći. Ti o toj Denise pričaš već 6 mjeseci, rasipaš svoju životnu energiju na tu maštariju. Trebaš ili biti s njom do sutra uveče i odustati od svega i više to ne spominjati. Mogli bi reći tvoji prijatelji, osporavajući tvoje oklevanje i osrednjost. Dobro, znam da to neću učiniti. Sada vidim da se previše bojim da ću uništiti svoj brak ako se upustim sa Denis. Brak mi je važniji od žudnje za Denis. Odustat ću od toga i vratiti fokus na životne prioritete. Hvala. Tvoji bliski prijatelji trebaju biti voljni usprotiviti se tvojoj osrednjosti, dajući ti nešto konkretno što možeš učiniti, a što će te na bilo koji način izbaciti iz kolotečine. A ti moraš teti ponuditi svoju brutalnu iskrenost, jer samo tako ćete svi rasti. Dobri prijatelji ne bi trebali jedan drugome tolerisati osrednjost. Ako si na svom rubu, tvoji bi muški prijatelji to trebali poštovati, no bez da te pusti da se izvučeš. Trebaju važiti tvoje strahove i s ljubavlju te nastaviti poticati da ih nadiđeš, ali bez guranja. Ako od muških prijatelja želiš isključivo podršku bez prigovora, to ukazuje da možda imaš nerešen odnos sa svojim ocem, bez obzira je li živ ili mrtav. Očinska sila je sila zahteva i usmeravanja s ljubavlju. Bez te muške sile u životu tvoj smer nije podložan proveri, a ti si sklon krivudanju kroz kašu vlastite zdvojnosti i neodlučnosti. Tvoji bliski prijatelji mogu usmeriti jako svetlo ljubavi, nenarušeno uplašenim prenemaganjem pod kojim možeš vidjeti smer u kojem zaista želiš ići.
Odaberi prijatelje koji sami žive na rubu, suočavaju se sa svojim strahovima i žive sa njihovim prelaženjem. Takvi te muškarci mogu uvoleti bez da te brane od nužnog suočavanja sa stvarnošću tvog života. Trebaš moći imati poverenje da će ti prijatelji reći tačno kako vide tvoj život, ponuditi ti konkretne postupke kojima ćeš razveseliti svoju poziciju i dati ti podršku koja je potrebna za život u slobodi sa one strane tvoga ruba, što nije baš uvek udobno. Zapravo, obično nije. Ako ne znaš svoju svrhu, otkrije odmah. Bez osveštene životne svrhe muškarac je potpuno izgubljen, luta i prilagođava se događajima umjesto da ih stvara. Bez poznavanja svoje životne svrhe muškarac živi i oslabljeno, impotentno postojanje, a možda s vremenom čak postane i seksualno impotentan ili sklon mehaničkom i nezainteresovanom seksu. Srž tvog života je tvoja svrha. Sve u tvom životu, od prehrane do karijere, mora biti u skladu s tvojom svrhom, ukoliko u svetu želiš delovati iz suvislosti i integriteta. Ako znaš koja ti je svrha, koja je tvoja najdublja žudnja, onda je tajna uspeha u tome da svoj život discipliniraš tako da podržavaš najdublju svrhu, a ometanja i odvraćanja svedeš na najmanju meru. Ali ako ne znaš tvoju najdublju žudnju, ti svoj život ne možeš uskladiti sa njom. Sve u tvom životu bit će odvojeno od tvoje srži. Ideš na posao, no budući da to nije povezano s tvojom najdubljom svrhom, to je samo posao, način da zaradiš novac. Prolaziš svakodnevicu sa svojom obitelji i prijateljima, ali svaki je trenutak samo još jedan u dugom nizu trenutaka koji nikako ne vode nikamo i lišeni su urođene dubine. Kada nisi povezan sa svojom srži, osjećat ćeš se slabim. Taj prazan osjećaj podrivaće ne samo tvoju erekciju u svetu, već i tvoju erekciju sa ženom. Međutim, kad znaš svoju istinsku svrhu, ono što je životna žudnja tvoje srži, svaki trenutak može postati potpun izraz žudnje tvoje srži. Svaki trenutak u karijeri, svaki trenutak intimnosti ispunjen je silinom svrhe tvoga srca. Ne odrađuješ više ono što je potrebno odraditi na poslu i sa svojom ženom, već živiš istinu svoga života i iz trenutka u trenutak daješ darove svoje ljubavi. Takav je život sam po sebi i potpun u svakom trenutku. Vrhunski muškarac ne traži ispunjenje kroz posao i ženu jer je već pun. Za njega su posao i intimnost prilike da daje svoje darove i da iščezne u blaženstvu davanja. Budi spreman sve u životu promeniti. Muškarac mora biti spreman 100% se dati u svoju svrhu, ispuniti ili rastvoriti svoju karmu, a zatim otpustiti taj određeni oblik življenja. Mora biti u stanju ne znati šta će učiniti sa svojim životom, prolazeći kroz razdoblje neznanja i čekanja da nikne vizija ili novi oblik svrhe. Ti ciklusi snažnog delovanja za kojima slede razdoblje u kojima se nema pojma što se zbiva prirodni su za muškarca koji odbacuje slojeve karme svojim opuštanjem u istini. Kako se otvaraš životu na rubu, tvoja će se najdublja svrha polako postajati jasnija. U međuvremenu nailazit ćeš na slojeve različitih svrha, pri čemu će svaka biti sve bliže i bliže punini tvoje najdublje svrhe. Kao da ti se najdublja svrha nalazi u središtu bića, okružena slojevima koncentričnih krugova, a svaki krug predstavlja slabiju svrhu. Tvoj život se sastoji od prodiranja u svaki krug izvana prema središtu. Vanjske svrhe često su nasleđene ili naučene od roditelja ili iz iskustva u detinjstvu. Možda ti je otac bio vatrogasac, pa si zato i ti poželeo biti vatrogasac, ili se zbog svoje reakcije na njega odlučio biti piroman. U svakom slučaju, ti vanjski krugovi, te svrhe kojima često težimo u ranijim razdobljima života, verovatno su tek grube skice tvoje najdublje svrhe. Ako je tvoja najdublja svrha meditirati i spoznati Boga, možda ćeš otkriti da pre nego što se u potpunosti tome možeš posvetiti,
Moraš proći kroz koncentrične krugove zabavljanja sa seksualnim partnericama, upotrebe droga, venčanja, odgajanja dece, razvijanja karijere da bi se naposletku, kad rastvoriš svoju fascinaciju i potrebu da sve to odradiš, mogao baciti na posao predane celodnevne meditacije. Kako rastvaraš svaki sloj i krećeš se prema središtu, sve više ćeš živeti iz dubljih svrha, a zatim iz najdublje svrhe tvoga srca, što god to bilo u trenutku. Međutim, verovatno još ne živiš svoju najdublju svrhu, verovatno moraš potrošiti karmu, odnosno zadovoljiti potrebu sadašnje svrhe koja te fascinira i odvlačiti pažnju. Lako je osjećati razočarenje životom, uspeh nikad ne ispunjava očekivanja. No postoji razlog za to. Uspešno ispunjenje niže svrhe ne daje ti dobar osjećaj koji traje dugo, jer to je tek priprema za napredovanje prema potpunijem otelovljenju tvoje dublje svrhe. Svaku svrhu, svaku misiju treba u potpunosti živeti sve dok ne postane prazna, dosadna i beskorisna. I onda je treba odbaciti. To je znak rasta, ali i ti bi to mogao pogrešno shvatiti kao znak neuspeha. Na primjer, možeš se upustiti u poslovni projekt, nekoliko godina raditi na njemu, a zatim osjetiti da si potpuno nezainteresovan. Znaš da ćeš, ako se time nastaviš baviti još koju godinu, imati puno veću finansijsku korist nego da sada napustiš projekt, ali projekt te više ne vuče, više nisi zainteresovan za projekat. Razvio si veštine radeći par posljednjih godina na projektu, ali projekat još nije dao ploda. Možda se pitaš trebaš li, sad kad imaš te veštine, ostati na projektu i dovesti ga do kraja, iako taj posao osjećaš ispraznim. Možda trebaš ostati na projektu, možda se prerano izvlačiš, možda se bojiš uspeha ili neuspeha, ili si jednostavno previše lenj da bi ustrajao. To je jedna mogućnost. Pitaj svoje bliske muške prijatelje osjećaju li da ti ponestaje daha, da si omekšao ili da se bojiš dovesti projekt do kraja. Ako ti oni kažu da se prerano izvlačiš, ostani. Međutim, postoji mogućnost da je tvoja karma u tom području dovršena. Moguće je da je to bio samo jedan sloj svrhe koju si upravo ispunio, na putu do narednog sloja svrhe, bliže tvojoj najdubljoj svrsi. Ovo su neki od znakova ispunjenja ili dovršetka jednog sloja svrhe. Pod 1. Iznenada uopšte nisi zainteresovan za projekt ili misiju koja te je donedavno jako motivisala. Pod 2. Osjećaš se iznenađujuće slobodnim od bilo kakvog žaljenja, bilo zbog započinjanja ili zbog okončanja projekta. Pod 3. Iako možda nemaš blagog pojma šta ćeš nakon toga raditi, osjećaš jasnoću, odsutnost zbunjenosti, a posebno neopterećenost. Pod 4. Osjećaš porast energije kad razmišljaš o mogućnosti prestanka rada na projektu. Pod 5. Projekt ti se čini gotovo blesavim poput skupljanja vezica za cipele ili oblepljivanja svih zidova u kući računima sa benzinske. Naravno da to možeš, ali zašto bi to hteo? Doživljavaš li ovakve znakove, verovatno je vreme da prestaneš raditi na tom projektu. Međutim, prestanak tvoga rada mora biti besprekoran i moraš se pobrinuti da nema repova i da ničiji život nisi opteretio svojim odlaskom. Možda će ti za to trebati nešto vremena, ali važno je da se taj sloj svrhe završi čisto i da ne stvara novu karmu ili obavezu koja će tebe ili druge opteretiti u budućnosti. Naredni će se sloj tvoje dublje svrhe možda odmah sasvim jasno pojaviti. Često, međutim, to nije slučaj. Nakon što dovršiš jedan sloj svoje svrhe, možda nećeš znati šta sa životom. Znaš da je stari projekt za tebe gotov, ali nisi siguran šta sledi. U tom trenutku trebaš pričekati viziju. Taj proces nije moguće ubrzati. Možda ćeš trebati naći neki privremeni posao od kojega ćeš se uzdržavati dok ti se ne razjasni naredni sloj svrhe. Ili možda imaš dovoljno novca da jednostavno čekaš. No u svakom slučaju važno je sebe otvoriti viziji onoga što sledi,
a za viziju svoje dublje svrhe ostaješ otvoren tako da svoje vreme ne ispunjavaš distrakcijama. Nemoj gledati televiziju niti igrati kompjuterske igre. Nemoj svaku večer izlaziti na pivo sa prijateljima, niti izlaziti sa gomilom žena. Jednostavno čekaj. Možda poželiš otići na povlačenje na neko udaljeno mesto i biti potpuno sam. Što god da odlučiš, napraviti svesno, ostaj otvoren i dostupan za primanje vizije onoga što sledi. Ona će doći. Kada dođe, to obično nije detaljna vizija, verovatno ćeš imati osjećaj u kojem bi smeru krenuo, ali praktični koraci ti verovatno neće biti jasni. Kada se taj poriv počne pojavljivati, deluj, ne čekaj detalje, kroz pokušaje i pogreške uči što ti je činiti. Na primer, možda si bio broker i onda dovršio taj sloj svrhe. Uštedio si nešto novca i sada čekaš viziju narednog sloja svrhe. Nakon što si 3 nedelje šizio, ne znajući šta sa svojim životom, počinješ osjećati da želiš raditi s ljudima. Počinješ maštati o tome kako svoje finansijske veštine koristiš za pomoć ljudima koji pokreću vlastiti posao. Imaš nekoliko prijatelja koji imaju najbolju nameru spasiti svet, ali nisu baš poslovno vešti i nikako im ne uspeva staviti svoje organizacije na noge. Nazoveš ih i ponudiš im svoju pomoć. Dok im pomažeš, stalno tražiš valnu dužinu svoje svrhe. Možda imaš i nekoliko lažnih početaka, ali nakon nekog vremena dolaziš u situaciju da te nazivaju iz desetaka neprofitnih organizacija i traže tvoje savete. Osjećaš kao da te svemir podržava u tom smeru. Nemaš pojma možeš li tako zarađivati za život, ali za sada imaš dobar osjećaj i stoga se potpuno baciš na to. Daješ svoj dar 100% bez ikakve zadrške. Uskoro imućan muškarac doznaje čime se baviš. Dive se tvojoj potpunoj predanosti i usmerenosti na služenje drugima. Postaje tvojim pokroviteljem i to je sada to. Imaš dobar prihod, radiš ono što zaista želiš raditi i pomažeš drugima. Voliš to što radiš i tako stvaraš ljubav u onima koji dođu u dotice s tobom. Osjećaš da ti je život ispunjen. I onda jednoga dana, nakon nekoliko godina, gotovo je. Taj se sloj rastvorio i ciklus opet počinje iznova i iznova, sve dok kroz svoje slojeve ne prodreš do svoje najdublje svrhe. I iz toga onda deluješ potpuno, sve dok se i ta svrha ne rastvori u blaženstvu ljubavi koja ti jesi. Ne koristi svoju obitelj kao izgovor. Ukoliko muškarac nikad ne otkrije svoju najdublju svrhu ili ako je stalno kompromitira koristeći svoju obitelj kao izgovor za to, onda njegova srž slabi, a on gubi dubinu i prisutnost. Njegova žena tada gubi poverenje u njega i nestaje njezin seksualni polaritet s njim, čak i onda kad on puno energije ulaže u svoje roditeljske dužnosti ili kućanske poslove. Naravno, muškarac treba u potpunosti sudjelovati u odgoju dece i kućanstvu, ali ako zbog toga odustane od svoje najdublje svrhe, u konačnici svi pate. Brini se o deci i kući koliko god želiš, samo zapamti da ako zbog toga predugo odustaješ od svoje istinske svrhe, zapravo nikome ne pomažeš. Roditeljstvo, jednako kao i bilo koja druga odgovorna predanost iz ljubavi, zahtjeva da svoje osobne sklonosti nadiđeš zbog predanosti važnijem poslanju, zbog služenja iz ljubavi. To je prirodno za svetovnjaka, međutim zbog toga se ne možeš odreći svoje najdublje svrhe, jer ćeš biti frustriran i s vremenom ćeš se rezignirano prepustiti životu koji je puno manje od onoga što znaš da si u stanju živeti. Takvu će samo rezignaciju tvoja žena i deca zametiti, oni će osjetiti tvoju slabost. Tvoja će žena početi donositi više odluka nego što to stvarno želi, jer ti ih očito nisi u stanju sam donositi, a neko mora. Deca će osporavati tvoju sposobnost da ih discipliniraš, baš zato što osjećaju nedostatak tvoje autentične samodiscipline. Koliko god se trudio kada se odrekneš vlastite duboke svrhe, tvoje će kućanstvo postati mesto na kojem svako proverava tvoju sposobnost
zauzimanja čvrstog stanovišta, a ti ćeš biti gubitnik. Naravno, kao otac ili domaćin svoje obitelji želiš poklanjati ljubav, veštinu, energiju i vreme. Biće to tvoja radost, ali i nužnost. No motivacija za posvećivanje vremena kućanstvu može, ali ne mora biti simetrično raspoređena između partnera, a to svaki par treba provjeravati za sebe. Ta se motivacija tokom vremena može menjati kako kod muškarca, tako i kod žene, dok im se životi razvijaju kroz različite stupnjeve. Prioritet ženskoga, kako kod muškaraca, tako i kod žena, jeste proticanje ljubavi u odnosu. Prioritet muškoga, kako kod muškarca, tako i kod žena, jeste misija koja vodi u slobodu. U konačnici, istinska sloboda i istinska ljubav su jedno te isto. No putovanje muškoga i ženskoga do tog jedinstva ljubavi i slobode vrlo je različit. Ako tvoja žena ima više žensku bit u poređenju sa tobom ili ako je u životnoj fazi koja je više ženska od tvoje životne faze, njen će prioritet u tom slučaju biti potcenjivanje ljubavi u njenom životu. Njena će srž biti puno više ispunjena ljubavlju koju deli sa decom nego što će to biti slučaj sa tvojom srži. Ti ćeš također osjećati veliko ispunjenje deliće ljubavi sa svojom decom, ali ako imaš mušku srž ili ako si u muškoj životnoj fazi, ta vrsta ispunjenja neće na isti način ispunjavati tvoje najdublje delove. Čak i ako svoju decu voliš jednako koliko ih voli tvoja žena, tvoj će odnos s njima biti samo deo tvoje najdublje životne svrhe. Šta je tvoja najdublja životna svrha? Za neke muškarce obitelj je njihova najdublja životna svrha. Ako si među takvima, onda ti nije toliko važno koristiš li ili ne svoju obitelj kao izgovor. Mnogi muškarci, međutim, koliko god voleli svoju obitelj, također osjećaju jedan dublji zov. Ako im život nije veran tom zovu, njihova srž slabi čak i onda kad istinski vole svoju obitelj i žele joj služiti. Kada znaš svoj smer i živiš ga potpuno, tvoja je srž živa i snažna. Tvoja će deca to prirodno osjećati. Na tvoju jasnoću i prisutnost reagovat će drugačije nego što bi reagovala na tvoju zdvojnost. Onu zdvojnost koja nastaje zbog toga što si skrenuo s puta svoje najdublje svrhe, jer misliš da je ispravno ili pravedno provoditi vreme s njima. Kratko vreme provedeno sa ocem koji je potpuno prisutan, potpuno u ljubavi, nerascepljen u sebi i siguran u svoju životnu misiju, na tvoju će decu delovati daleko pozitivnije nego da provede puno vremena sa ocem kojemu je namera zdvojna i koji je izgubio doticaj sa svojom najdubljom svrhom, bez obzira koliko voleo svoju decu. Deca od roditelja najviše uče osmozom. Ako je njihov otac na jedan suptilan način slab i kompromitovan, to će njihovom iskustvu njegove ljubavi dati određen ukus. Baš kao što si i ti to učinio sa svojim ocem, tvoja će deca nesvesno preuzeti ili reagovati na emocionalni okus koji od tebe primaju. Tvoj temeljni emocionalni ton, miran u najdubljoj svrsi ili uplašen u zdvojnosti i namere, postaje deo doma u kojem tvoja deca rastu. Ako ti i žena oboje radite, bolje je s drugim obiteljima dogovoriti čuvanje dece na smenu ili zaposliti nekoga da vam pomaže sa decom, nego stalno narušavati svoju najdublju svrhu i istinu zato što osjećaš da to moraš učiniti kako bi provodio više vremena sa decom. Na odrastanje dece najviše utiče kvaliteta vaše interakcije, a ne količina vremena. Deca su izuzetno senzibilna na emocionalni ton. Ako nisi pun u svoje srži usklađen s najdubljom svrhom, ako ne živiš život autentične predanosti, tvoje će deca to osjećati. Za njihovo dobro, za tvoje dobro, za dobro svoje žene, otkrij svoju najdublju svrhu. Potpuno se predaj tom procesu i iznađi načina da pritom prigrliš svoju obitelj. Sa ženom i decom budi bez kompromisa i bez dvosmislenosti. Ne koristi svoju obitelj kao izgovor da budeš manje nego što možeš biti. Uz lako provedivu kontrolu začeća, deca su odabir.
Ako odabereš biti domaćin i odgajati decu, odgovoran si da im poslužiš što je moguće više autentične ljubavi, a to možeš davati samo ako ti je život usklađen sa najdubljom svrhom. Ne uskraćuj obitelji svoju najpuniju srž, ne koristi ih kao izgovor za izbjegavanje onog što je nužno da bi se tvoja najviša vizija ispoljila. Obitelji možeš pružati ljubav i baviti se svojim životnim poslom ukoliko se discipliniraš za prioritetno delovanje i svojih najdubljih želja. Tada, ako si sa svojom obitelji, s njima si potpuno, jer u tvome životu nema hronično nedovršenih poslova koji bi ti odvlačili pažnju, niti unutrašnje zdvojnosti oko toga gde želiš biti ili šta stvarno želiš raditi. Nemoj se pogubiti u zadacima i dužnostima. Koja god bila muškarčeva konkretna svrha, on mora uvek obnavljati transcendentni element svojeg života kroz redovitu meditaciju i povlačenje. Muškarac se nikada ne sme pogubiti u sitnicama svoga života i zaboraviti da se istinski život u konačnici svodi upravo na najdublju istinu ovog sadašnjeg trenutka. Odrađivanje poslova muškarca neće učiniti ništa više svesnijim ili slobodnijim od njegove sposobnosti da bude u ovom sadašnjem trenutku. Verovatno znaš prepoznati kada se nađeš u radnom modusu. Potpuno si usredotočen, usmeren na obavljanje nekog zadatka. Ne želiš da te smetaju. Ako te neko pokuša prekinuti takvim pitanjem, ti osobu ignorišeš ili joj na brzinu odgovoriš kako bi mogao nastaviti. Taj radni modus je među muškarcima sasvim uobičajen. Bez obzira pokušavaš li čuti nešto na televiziji ili dovršiti izveštaj do ponoći, tvoja pažnja je usmerena na zadatak kojim se baviš i ne želiš da te bilo šta ometa. Radni modus je jedna od najvećih prednosti i slabosti muškaraca. Super je biti u stanju probijati se kroz prepreke i obaviti posao. I super je održavati disciplinu i usmerenje. Ali ako zaboraviš svoju višu svrhu dok odrađuješ beskrajne sitne poslove svoje svakodnevice, onda si sebe sveo na stroj za sitnice. Čak i sada dok ovo čitaš, možda si u radnom modusu, potpuno uronjen u proces čitanja. Kad bi upravo ovoga trenutka umro, kakav bi bio osjećajni sastav tvojega posljednjeg trenutka? Osjećaš li beskrajan misterij postojanja, kako bi tvoj posljednji trenutak mogao biti ispunjen uvažavanjem i zahvalnošću? Je li ti srce toliko otvoreno da se tvoj posljednji trenutak rastvori u savršenoj ljubavi? Ili si možda toliko uronjen u neki zadatak da ćeš jedva zametiti kako se smrt nadnosi nad tobom sve do posljednjeg trenutka, fiju i sve je nestalo. Kušnja tvoje punine u svakom trenutku je tvoja spremnost za umiranje u slobodnom i ljubavnom predavanju, uz znanje da si za života učinio sve što si mogao da daruješ svoj dar i spoznaš istinu bivanja. Jesi li potpuno voleo? Ili možda imaš neizraženih osjećaja koji će tvoj posljednji trenutak zamrljati žaljenjem? Opuštaš li se redovito u uvažavanje neizmernog misterija? Ili si možda toliko zadubljen u rad i projekte da više ne osjećaš čudo postojanja koje iz trenutka u trenutak izranja i rastvara se u velikom nespoznatljivom? Je li ti možda ovisnost o zadacima stavila naočnjake koji ograničavaju neizmernost tvoje vizije, čak i sada? Zadaci su važni, ali nema te količine obaveza koja će te dovesti do ljubavi, slobode ili pune svesnosti. Ne možeš napraviti dovoljno, niti možeš napraviti prave stvari da bi se naposletku osjećao potpunim. Činjenje je jednostavno u prirodi tvog telesnog života. Ako želiš da se telo nastavi, moraš jesti i disati. Moraš raditi, brinuti o svojoj obitelji i prati zube. Ali to je samo mehanika života na zemlji. Ona nije niti blizu apsolutno istini tvoga bića. Ako zadatke obavljaš na ispravan način, oni oslobađaju tvoju životnu energiju kako bi pažnju posvetio onome što je zaista važno, istraživanju, spoznaji i otelovljenju istinske slobode. Znaš li uopšte šta to znači?
Jesi li se posvetio otkrivanju najdublje istine vlastitog postojanja? Ako u baš ovom trenutku tvoji zadaci ne podržavaju tvoj život na takav način, moraš ih odbaciti ili promeniti tako da to ispraviš. U protivnom rasipaš svoj život. Dok mnoge žene gube dragoceno vreme, kovitlajući se u emocionalnim strujama i vrtlozima, mnogi muškarci svoje rođenje rasipaju nastojeći dovršiti poslove. Ako si izgrbljen nad poslom iz dana u dan, iz godine u godinu, pretvorit ćeš se u robota dužnosti. Radije digni pogled, poglede prema obzoru i svoje poslove obavljaju u duhu pospremanja kuće za sunčanog dana. Kako bi se stalno podsjećao na trivijalnost svakodnevnih poslova, dnevni raspored prekidaj odmorima, ali takvim odmorima koji u trenutku zasecaju do tvoje srži i potpuno ogoljuju trenutak. Misli na svoju smrt. Vizualiziraj lik najprosvetljenijeg bića za koje znaš. Kontempliraj misteri postojanja. Opusti se u najdublje i najpotpunije voljenje za koje si sposoban. Na svoj način prisjeti se beskonačnosti, a zatim se vrati onome što si radio. Tako nikada nećeš izgubiti perspektivu niti život početi doživljavati kao da se sastoji od zadataka. Ti nisi automat, ti si neograničen misterij ljubavi. To i budi bez zaboravljanja poslova. Odbaci nadu da će ti žena postati podnošljivija. Žena često kao da kod svoga muškarca proverava sposobnost održavanja nenarušenosti vlastite istine i svrhe. Ona ga proverava kako bi osjetila njegovu slobodu i dubinu njegove ljubavi, kako bi doznala da mu može verovati. Njene provere javljaju se u obliku prigovaranja, izazivanja, predomišljanja, sumnji u njega, odvlačenja pažnje, pa čak i podrivanja njegove svrhe na suptilan ili ne baš tako suptilan način. Muškarac ne sme nikada pomisliti da će provera njegove žene prestati i da će mu stoga život postati podnošljiviji. Zapravo on treba shvatiti da ona to sve čini kako bi osjetila njegovu snagu, integritet i otvorenost. Ona želi njegovu najdublju istinu i ljubav. Kako on raste, tako rastu i kušnje kojima ga izlaže. Svaki trenutak tvoga života kušnja je ili proslava. To isto samo dvostruko vredi za svaki trenutak proveden sa ženom. Ne samo da je za tebe kušnja to što ona postoji kao takva, već je njoj u intimnosti jedan od najdubljih užitaka da te izlaže kušnji, ne bi li osjetila da te ne može skrenuti svojim izazivanjem. Najerotičniji trenutak za ženu je onaj u kojem osjeća da si šiva, božansko, muško, neuznemiriv, potpuno ljubavi, potpuno prisutan i potpuno prodoran. Ne može te pomaknuti jer ti već jesi to što jesi, s njom ili bez nje. Ne može te zastrašiti jer ti svojom neustrašivom ljubavlju već prodireš u nju, prožimajući njeno srce i telo. Ne može ti odvući pažnju jer tvoja jednousmerena predanost istini neće udovoljavati njenim hirovima. Kada u tebi osjeti takvu golemost ljubavi i slobode, ona ti može potpuno verovati i položiti svoje kušnje slaveći ljubav. Sve dok ne poželi ponovo te osjetiti kao šivu, a tada će iznova početi sa kušnjama. U stvari, baš kad si najviše poput šive, one će te najviše iskušavati. Možda si radio na ostvarenju nekog finansijskog cilja i konačno si u tome uspeo. Nakon mjeseci ili godina napora, svojom si kreativnošću zaradio veliki iznos novca. Sretan si, ispunjen, uspešan, osjećaš se odlično, dođeš kući svoje ženi i želiš s njom podeliti tu vest. Danas sam zaradio 5 miliona. Baš lepo. Baš lepo. Znaš li koliko sam se oko toga trudio? Znam, osjećam se kao da se mjesecima nismo vidjeli. Jesi li se setio kupiti mlijeko na putu kući? Jao, žao mi je, zaboravio sam, ali nije važno. Sada možemo kupiti celu mlekaru.
3 puta sam ti jutros rekla da kupiš mleko, čak sam ti i ceduljicu stavila na aktovku. Kako si mogao zaboraviti? Rekao sam da mi je žao. Gle, idem sad po to prokleto mleko. Zašto je takva? Zato što samo želi uniziti tvoj uspeh. Ne, izaziva te zato što joj tvoj uspeh ne znači ništa ako nisi slobodan i pun ljubavi. A ako si slobodan i pun ljubavi, ništa što ona kaže ne može te spustiti. Ona želi osjetiti da te ne može spustiti i zato te bocka tamo gde si slab. Naravno da zna koliko ti taj trenutak uspeha znači. Upravo ga zato i usporava, ne zbog toga što te želi povrediti, već zato što želi osjetiti šivu, želi osjetiti tvoju snagu, želi osjetiti da tvoja sreća ne ovisi o njenoj reakciji, ali niti o tome da zaradiš 5 miliona. Ona želi osjetiti da si ti vrhunski muškarac. Zahtevno je biti toliko slobodan, pa ćeš u trenucima svoje osrednjosti poželeti da ti žena bude manje zahtevna. Ali ako si muškarac koji svoj život živi potpuno, spreman izaći na svoj rub rasta i kroz poteškoće rasti, onda ćeš želeti da te proverava. To ti se verovatno neće sviđati, ali ti ne želiš da se ona zadovolji nekim papkom čija sreća ovisi o reakcijama njegove žene. Ako si u skladu sa svojom misijom, ti si u biti sretan, premda se razdoblja smenjuju između teškog i lakog. Ne trebaju ti ženina podilaženja za ostvarivanje vlastite misije. Sviđa ti se kada te odobrovolji, ali ne trebaš više mamicu koja ti govori kako si ti dobar dečko. Zapravo muka joj je od toga. Ako je tvoja žena slaba, može se zadovoljiti slabijim muškarcem, pa će uzvraćati na tvoju potrebu da se osjećaš kao dobar dečko. Ali ako je prava žena, snažna žena, ona neće podnositi tvoju detinju potrebu za milovanjem po glavici, skupljanjem sve većih igračaka i vladanjem u tvojem carstvu. Prava će žena voleti detinji deo tebe, ali i želi da ti život vode tvoje najdublje istine, a ne tvoje nezaceljene rane iz detinjstva. Želi osjetiti da si u svojoj srži nadrastao potrebu za pohvalama i skupim igračkama. Želi osjetiti snagu koju iz vlastite istine stvaraš sam. I zato će te izvrgavati kušnji. Ona možda nije sasvim svesna zašto to radi, ali bocka će te tamo gde si slab kako bi osjetila tvoju snagu, posebno u trenucima tvojih površnih uspeha. Ako se snuždiš, pao si na ispitu. Dopustio si svojoj ženi da te spusti. Pokazao si joj koliko si ovisan o njezinim izvanskim potvrdama. Iako si upravo zaradio 5 miliona, ti si slab muškarac. Tvoja žena ne može ti u potpunosti verovati. Ako ostaneš uspravan i snažan, duhovit i sretan, ako ti istinu ne zamuti njezino proveravanje, onda si prošao ispit. Ljubavi, ma daću ti ja mleka, kažeš dok je zagrljen dižeš u zrak i bacaš na kauč, smejući se, ljubeći je, gledajući je duboko u oči, oslobađajući mleko njene sreće, uverenjem svojih ljubavnih milovanja. A ona se može opustiti i verovati tvojoj šivinoj srži, može spustiti štitove oko svoga srca. Ti si pouzdan, ne treba ti njezina potvrda da bi bio pun ljubavi. Ti jednostavno jesi voljenje. Tvoja istina jeste ljubav. Tvoja punina ne ovisi o mami. Ne samo da si muškarac, ti si vrhunski muškarac, muškarac koji daje sve od sebe, da na ovome svetu i u svojoj intimnosti živi kao ljubav. Muškarac čije srce ostaje otvoreno i čija je istina čvrsta, čak i kada ga njegova žena kritikuje. Muškarac koja mu je zabavno što je zaboravio kupiti mleko na dan kada je zaradio 5 miliona. Takvom muškarcu tvoja žena može verovati. Sad se trenutak pretvara u slavlje. Sad se može opustiti i istinski se pridružiti tvojoj radosti, znajući da tvoja sreća ne ovisi o njezinim pohvalama. I to će tako biti možda kojih 10 minuta, a onda će se kušnje nastaviti. Tome nema kraja. Žena će svojeg muškarca uvek iskušavati,
radi užitka osjećanja njegove snage u ljubavi, njegove sposobnosti da transcendentira gnjavažu, njegove ustrajnosti u vlastitoj istini, njegove sposobnosti da tu istinu ljubavi podeli sa njom, čak i kada mu prigovara, naročito kada mu prigovara. Njeno je prigovaranje početak njenog užitka. To zapravo nije kritikovanje, već provera tvojeg bivanja poput šive. Kritikovanje se potpuno rastvara u ljubavi čim usred svoga podbadanja osjeti tvoj humor i sreću. Tome nema kraja, u tome je tajna. Ne možeš se toga rešiti. Odlazak drugoj ženi to neće promeniti. Terapija to neće promeniti. Ovladavanje finansijama ili seksualnošću to neće promeniti. Tvoja te žena proverava zato što te voli. Želi osjetiti tvoju istinu, želi osjetiti tvoju ljubav i želi osjetiti da su tvoja istina i ljubav jači od njenih bodlji. I onda se može opustiti i predati polaritetu između muškarca i žene. Onda ti može verovati. Žene sa najviše ljubavi su žene koje će te najviše proveravati. Ona želi da budeš najpotpuniji i najveličanstveniji muškarac koji možeš biti. Ne pristaje na ništa manje. Zna da je to istina o tebi, ona zna da si u svom najdubljem srcu slobodan, da si šiva. Ona će bilo šta manje od toga staviti na muke, a kao što znaš, to je jako dobro ide. Pa ipak, ako je tvoja svrha biti slobodan, ti ne želiš da bude drugačije.